omukoro go kusima ruhango ogu gwatandika no kushaba kandi Reverend Habasa yashaba abazire abashomesa hamwe n'abeegi okukora ruhanga nambemwe omuruburu cumwe ngunu wowe nkora ababasi ukusasirwa umwanya wo kubaho no kwagoje shoko kugenda n'igoma kagitu wana waza miliyoni 8 ndotungabusha kandi wawe inemwe ukaza miliyoni 8 ndotungachi hata icyo cyamasango ikintu cyose cyo kutandikana kirusha ibyo kwandika miliyoni baki babusha bera kwandikana naruhanga kabana mbayo kubanza. Reverend Habasa yayongera yagambira abantu ngo bakwatanise buri umwe akora umwuga gwe ngo kandi baba batesigere ruhanga nebahendekera busha. Rero narokucira kwe na n'ibindi byona nimwisha kubyongerwaho ati ejo nimazaji indro ruhanga nabayo kujaji nabwanyuma babahereza imitwijo yaba ruhanga nkakamanyiso ko kumusima bwenu nsima ruhanga abugira ngo tuciroho nsima ruhanga abugira ngo kandi nishemero ryo ngenda ndukorakorana kandi kutubere nsima tureba ngo nangu tugire abagenyi batari bamwe na bamwe abutwayitaho aha mwanyugo nabo batukwaterereho tube twatandikaho ukombeke kizimbi oyihireho kusima ruhanga ishomerere nirtwiso kwirukanjirire combeko cye by'imikono ahabwa new curriculum kandi naba prefects abasya barahizibwa owajwekera MP w'Ibanda South yashaba abaziro kwasa abashomesa na munongo mukwegesa abana emicwe kandi yahereza umuganda gwe mutwaro 50 akombeka so natwekera kunareba Panado kandi yapereza emitwaro 50 ngunzu bahereze nandi kushaba westinsa director y'abanasima na fellow directors mwishe bakwase sentence bahereze kugira ngo kushoma jende cyo misho umwana bandinga nasigaba no kirasi aferwa byinshi muno na necumuru twabohereza abana sente zuru kwingana miliyoni 12 nizo zarundano amukoro go kombeka hamwe na cement 50 ahabwa TV West and Evans Taremwa omuri Ibanda district.